HETNA BELAP Kuki channel so nga zaw si na bon on ni pa tunin zong banui ke so chong la hom bu an ngai ki taw te Myanmar gama pansa Meitei Galgut Bol People's Liberation Army PLA ho Manipur boin azaw sa ding lungtupa gamsunga apuilu hinadinga Manipur government panla na thua Kuki inpi Manipur in hata adai sa lona anapongdo in ahi may nisim somlugup ni kuwa Kuki inpi Manipur Information and Publicity Secretary Zhang Haulun Haukip min akibol press release in asaina Indian Army ho chung'a zong sipay tamta that ho numay chung'a khan sitbol mi pil a hunam a kailadan laho chale human rights jananay lobe a chon ho hi gamsunga dinga tiza amta hive ati Thupon in asay bena achi sakum 2021 November nisim somne thumni PLA hon attack abol nawva Colonel Viplav Tripathi azito achapakum ko chale paramilitary force jawanli in Thina atoa chuzongle Chandel district nga 2015 kuma attack abol nawva security force personnel mi som in Thina ato hozong thupon chun ata along in hi Tu chung Meitei ten Kuki te chunga gal a hin chi ha pinaw chunga PLA UNLF hon monanay lo Kuki mi pi te chunga a khan sit naw le hol veng in le lo a hal go ki u hilova dalamo kala chon uwa boina len ta so sa u a hidan asai in a hi Chief Minister N Biren Singh Vaipo na nui a Manipur government in chamna simding policeman ho sang sit na le buina tu cha jing PLA ho zo atungzo tan hi Hizitun Center in Gamsunga Chief Minister and Biren Singh ki chip na hi avet la anga asadi in Kuki in pi Manipur nge na anay in hi May nisim somlugup zingvailam Kuki National Army Burma KNB ho pansana tezang ho sa alam munchu Manipur Valley Based Underground Groups NVBIGS le Myanmar Military Junta Combined Force tayang le menta mangsimuna pansahon anabuluna ova duty polai KNB khatin thina anato in hi Mermate kuna anathi KNB kadar pachu let gimang kumsom nilali ahi ama hi amuna ahinu ko nabai paidan in thulur khatin asai e chule ama to panghom aloi pachu garmi te mai chang in anakha in ahinu ko ho do de in mun bitlai an hlunuve Nam sipai hin ho molem pahi chedi humi ahin akomun ki hlut talovin phailin humun a nami pitele ato akom pihon zana sangpenle ngailut na milhipum in anavuilim tawin hi tule tu hin teyang khu hi military junta le akithopi VBIGS le adanghon ato phauwa hukim vela gamla ahi kene bile PDF hopan sa ake mai to dinga ki gusa umjing ahidan u thulu chan asaijin hi Union Home Minister le BJP lam kailen Amit Shah in Manipur boina hi terrorism ze ahi poitia athuse Meitei CSO Coordination Committee on Manipur Integrity Kokomi in nasate demna anai uvin hi Kokomi Media Coordinator Yum Khaibam Surjit Kumar Kuman min kiso press statement khatin Amit Shah to say hin Central government in Manipur boina gyal ho in anai poiti ave sa e ati chule Manipur boina center in ipi atup ham tinjong do na abol in hi Amit Shah in achirsa main sim ko ni ho Economic Times to interview onai na Manipur boina hi terrorism ze ahi poitia saicho mipi ho asulungdong 18 kokomi to punchun asai e Buina sulap dinggel na panla ta sang in center lam kai hon lunggel dat lovin thu amo se sejing un hichihin center lam kai ho buina sulap na ding mo po na ala alodan u ave sa hi tin kokomi statement chun asai e center in buina hi asulap thailo hitam tinjong do na anai in hi tu hi indigenous mi hon ata athil so pa buina hung ki patan he pha ahi tai tinjong asai in hi Terrorist na to tichu bomb ki sopo national highway ki khazing stateless central force or ki kapjing hin thinghangam ato kha hi hichita bang chalo na ho hi Prevention of Terrorism Act 2002 nuiza terrorism na to hilchi na hi ahop kha ahitin kokomai ina sai e Nisim Somlugup Nin Meitei Tingnoi Group United Nations Liberation Front
Coiring group kadar somliver Indian Army ho masanga akipilut uve. Ta asan thay tulut khat saidan in hiji coiring faction UNLF ho hi Tinopur district a Saibul hua Army ho koma surrender ke bol u ahi. Saibul po sa tau Indian Army ho Myanmar border pillar number 87 vel a kon hiji UNLF kadar ho hi agapuido u ahi tien tulut jan asai e. UNLF kadar ho hi Myanmar gama busa ahivin military junta ho to kitho ahivin Myanmar gamsunga People's Resistance Force ahilole People's Defense Force ho to junta Manipur VBIZS combined force to kikap to na anumjing ahi Myanmar gamsunga junta ho ala samji uwa hichi Manipur VBIZ ho jong pansa na ding anai ta lo zi uwa Indian supay ho ang swang kipilut u hiding in akisai e UNLF Pambay group to government in Ninkumachu Memorandum of Agreement MOA so enakay ahitai. Hinla tu janahi may tel ho api lut lo naban uva officer kader strength zong asaydo nailo u ahi. Coiring faction hi government to ki ho na nay ding num lo ho ahive. FMR Boulder fencing to a Juries Unification Organization Jorole Nagaland Indigenous Peoples Forum and IPF to Ogonuiza may nisim somnugup ni Juana Chilha Rally Chu Mizoram Munchum a lol hinta a anachilha nabana Kuki MP Tingnoper le KSO Tingnoper Makaina Nuiza Tingnopol District Headquarters Azong Nipi Lamzuina Thopita ana e Tingnoper Mipi Lamzuina Chu St. Peter Church Hongsunga Zinka Nidan Somin Anakepan in Mipi Aza Asimhon Deputy Commissioner Tingnopol Office Amano Ovenahi FMR Kisu Baile Border Fencing Day Mona Slogan Chomchom Anasam Ovenahi Rally akichai in Tingnopol community hora public meeting khat anai ovin lam kai chomchom hon haulumna ananai zun ahi India in agam sunga po do kithang api ta lianna light combat aircraft Mark 1A2 Hindustan Aeronautics Limited 10 ang lungding July hasunga Indian Air Force te manding a atol do pat ding u ahitai hichi gal sat len na maiden flight chu thama sa alol hinta a anakichai a integration trials hi ang lungding hapta sung ho a kichai thing ding ata asan hi ekti het thai khat chu LCA Mark 1A ho hin Indian Air Force len na lui MIG 2123 le 27 ho a khial ding a ki bung chu a hin Indian Aeronautics Limited 10 asim u hi len hi a phat a khangdung zuiza mancha thai changkang ta ki se mahina bana gamla a melma te muwa na detection ranks hoizo chole khatwei sia target somgup ti chu banchung langa hi han leilama hi zongle chinzo na ane hi Melma tia kun ki hubi zo thaina ding electronic hihan advanced electronic suite hoita a kibul ahi tule twa hi Sri Lanka United Arab Emirates le Malaysia gamhon cho dinga lunglut na anei u le na khat jong cho ahi Israel Chungjang Thua International Court of Justice hearing chil hatlai subuya anumzin phat chomkha anatang inahi South Africa in Israel in Rafah abuluna thua emergency hearing umdi anange in hinla Israel in Galkiti hi laina umta hi ahin Israel in genocide kiti nam khat chi khat thachi ding kiti akichi pi poi anatin ahi Lebanon in Israel in agam sungu thanglam kai tu pi akun gamtha honi to kinai chamun chu len na buluna ananei ove tin anna sejun ahi France gamsunga thar choya hobu sinagu harkhat police hon anakapli tawin ahi thilsi bolpan ipizia bolham ti het do hizonai poi akitin major pan thil so zin kopi sunga mi pin kidang asa athaile ove atin ahi May nisim somlogup zan kim pung 5 minute som thum vela sek maile kangpo pigam ki vela may hei terrorism Kuki village volunteer ho ang bulu nawa may hei lang zaw mi khat akya anaka ka pi ovin hi may hei te thu so akimujin asaina anki ka kha pa hi amin WN Badarudin ahin VDF number 113297 ahitin asajin chule akisuka pa hi Raj Medicity munabet kol ahitai ati
Alang khana Kuki vivi ho langa akisuka buina to ima ampoi akitin hi. Dunia ding in thiso hichan in akichai tai thiso tha imu ki ka ovin na bon mang phalet chebe.